Hakajingay Budin jong Wei Rangba Nakathan East Gentle Hills District Hakajingay Day Bat ka RTI Kabaulade Banbu Kata Hakalay Puwi Tarik Ubna Julai Arajar Arpusan Banyo Ya Kajubab RTI Kabalay Hakabay Day Bat Karukom Tep Kam Tep Jam Hapo ka District Haka South Tarik Ubnay Nailur Arajar Arpusan Pat Uba Richingson Ulawan Biang Haka Office UDC Ha East Gentle Hills District Ban Shim Yakita Kijubab Bat Hakani Kasngi Uba Richingson Ulapan Kre Ru Da Kipisa Nar Kipisa Kutia Ban Seo Yakabay RTI Bat Kani ka RTI Kaba Ulayo Kadan Kumba Hajar Hendrius Pak Kandai Sla Bat Ban Seo Yakani Kabay RTI Kalakot Shaka San Hajar Arspa Khat Pratingka Uba siang syai ulaong ba nakadaw ka jing bomdon UPIU hakani kasngi banyo banya kendu bat u namar kidon ki katu kat ni ki inspection na kabenta ka RTI hakaba nakaliang ka jong u 4 hun bat un sawan biang hakawi kasngi banyo banya kendu bat UPIU Ini ka so tarik September ajar pausan haka jing budin yang ngawi to wakatu ka RTI ko ada file haka office yang PIO yang ka DSC East Gentle Hills District ni kasngi hadin ko dawana hagatu kasngi Monday ko man ka citarik September ajar pausan kamar pun kumu pajba hagatu kasngi ko bodin yang ai kani kecuk RTI ko man ko wanli na kani ko file hawi to kani DSC hadin dai chemo na dealing assistant pa chemo PIO na PIO pa chemo nga dealing assistant ben dealing assistant pa gicau DC ta ko ada kenta chemo DC atau manu kamu PIO ta halor gete da bodin ka ni kasngi kedagwa wan biang ni to hadin ketugas ni citarik haka following day ko mut kasngi ko board haka ar tarik point ka email na ka office yang deputy commissioner chaka changa haku pentip ko one inspect ya kani ke documents ya ka third RTI yang nga ya kani ka intimation letter man ko ka dated cleared aropra August arjar 2000 ko man ka reference number EJHD/DSC.8/2013/volume1/6 hakani ka intimation letter dapat wan ki yang inspect ya relevant documents haka ar tarik September haka DSC branch te kat to haka tegas ar tarik ngam jengbon kam ko yang ya respond one follow up ya kani RTI yang inspect haka following day singi board lek wa manin kan tarik lek haka jengbon kam yang mem ya one te dawan ni so tarik ta kani intimation le da kana yang wa ka information ko to wada penkrek ki u changa to em ko arjan rus pa kende sla ko poi hapsuan os cagasan hajar arspa khat pra te ya kani ngala da penkrek ya ka visa ko suhi ne ko ada depan ra ale cha ke office yang sini chong PIO ko suno ya keni te Henry hagajing inspection yang ngawan ya keni ki information ko ada penkrek ki u changa dawato ki ongiwan inspect na ting sakit to uman ready ko to ki changa te em ki benta ko man certified ka kam gajing pan ki yong na te man da ya klamo ga dealing assistant o ito wa ka te wan certified da ongo ya gite da happy klam PIO te migdaw tiba ye tu PIO memune kakam gajing tim yang dealing assistant te ngabuan no hagi weekes ngiwan hayu to one follow up an now PIO yakini ke information ko kamada ongki open crack u changa